The language that links us is an invisible living chord, not the banal phrases of every day that others use, but the secret poetry which joins us one to another, mind to mind and heart to heart. That knot of belonging has never been untied. If I were not connected to you by that cord, then I should die. Because it's not goodbye, it's not goodbye. It's gonna be okay. Words fail me absolutely, it will stop because I'm using all your time. I'm gonna go now. And I'll see you soon. Vanavond doen ek Cracker Jacks en ek moet kos gaan haal uit die fridge uit. En dit is die kakste werk wat jy jouself kan voorstel. En moenie dink ek moet dit alleen doen. Jongen nee, moenie dink ek het geen hulp hoegenaamd nie. Moet glad nie so dink nie. Tell me a little bit about your machine. What's happening? Nothing. Nothing is happening. Nothing. En wat is fout met die machine? Alles. Alles is fout. Niks gebeur nie. Alles is fout. Hey bitch. Don't be shy now. Tell the camera all the shit you're telling me. Yeah, just fuck off. I'm telling you all the time. Fuck off, you bastard. Hey! Hey! Come. Tell me something in my language. Come here, you bastard. Look at me. Hey, it's Pupo. Kom ons recap. Die huidige stand van my lewe is as volg, dubbelpunt. Ek is 25 en ek het niks nie. Wys my die wandelpad, ou mat. One night to be confused, one night to speed up. Meneer Pavlov en sy Russian maatjie op pad na sy interview toe wat dalk sy lewe kan change. Both under influence, we had differences to know what to say. Mind is a razor blade. Hoe voel jy? Voel lekker. Voel dit soos jou nuwe tuiste? Doen so maar hierdie is die plek waar dinge meer gebeur. Kan dit jou plek van inkomste wees? Ja, gaan dit wees kom ek soek een uit die Ons hoop so. Amen. Sy the start a simple touch, one night to push and scream, and then relief, 10 days of perfect tunes, the colors red and blue, we had a promise made, we were in love, to call for hands of
bly positief en ek dink ek sal produce en 'n goeie werkie kry intussen. Maar ek moet vir jou sê ek geniet dit. Ek geniet dit. Dis baie besig, dis baie hektiek, maar dit is baie mooi en ek hou hierdie ervaring na aan die hart, ou seun. Ek sal dit nie sommer vergeet nie. Ek kan vir jou gou 10 push-ups doen as jy wil. En vir te wys ek's nie te bær af nie. Right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sien, ek's nog alright. Sien julle later. Bye. To call for hands above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for